Good morning guys, it's April 15th of 2017 and currently naamag karon sa Camiguin Island 8 AM in the morning and we are on our way to the White Island. So check na to kung pwede si Max. Kompleto ang equipments, kompleto ang gamit, kompleto ang bathing suit. Go go Power Rangers! We are going na. Ay, sorry. Yan, naglatag ya, sir? Magkagupin mo kami yung Hello guys, good morning. Yes, finally naanagid mi diri sa White Island. And yes, finally we successfully arrived here. And then one thing is daghan kayo og tourists. Actually dati ay and nag life jacket jud ko para sure nga makaadto kog lalom. Hindi man ko kabalo mo lang oy. Isa is ready, kabalo man sila mo lang wala sila problema. So kami, as you can see, daghan-daghan yung tao karon. Ano day food diri day bay? Actually, things there are a lot. Ay, sa tawag na daghan nagnabago. Dati isa lang ito katindahan diri nga cheapy ang ginabaligya. Actually, karon is grabe kadaghan tao. Ang mabaw. Diri ang lalom. Siguro po sa lalom tayo namin na life vest. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. So nangita mi og pwesto. The view Gapag-yapon ang view. Sea urchin. Dagat. Mangayo ko ano. Ay. Karon pag ito ko na. Katunok ni. Hindi din siguro. Mama mo. Oh, nasa layo. Exotic food by din. Rasa sa glasa ni. Ano tadi? Exotic foods of the Philippines. Sea urchins. Amot ug sa lasa ani. Ikaw na to, sea urchin. Wait man. Dami kayo. Turbo ako na ba? Sabaw lang? Dili ka nang unod niyo. Adaw? Tilawad ako? Murag ko ah. Tilawad ako, Lex? Ano? Siyak ganit ko. Magparik kayo ba? Murag balot. Okay guys, I want to describe the place that attracts most of the people is the sandbar mismo. But actually the sandbar is not, the sands is not that smooth. Nakagwapuan is ang view sa Mambahaw, ang Kibo-Kibo, Mount Kibo-Kibo. And by the way, si Max the Eye, dili siya po pwede dere, bawal gid ang dog. So I have to leave him sa room
Anyway, nasa kompleto na food, nasa kompleto na water, nasa dulaan dito. Ako ang pang-concern lang is basig pangitaon mi niya. Anyway, Max is an independent dog. Joke lang, itabit sa mukha. Bilaan sir. Apat. Oh, kapisan na no. Wow, beach mode kay bye. Ay, perfect. Ngaon migsuman. Ngaon migsuman puto. Buang mo. Tara ba? At tara dito, oh, tumoy. Mingaw kayo dito. Hello guys, good morning again. Haha, si Tot, sexy. Ay, sexy to. We are done with our swimming and probably magpadayin ng here. Now, balak na ako dito sa Lulo. Tapos naman ang aking swimming doon. I'd like to give you a tour. There is a White Island pero wala akong kilain makikita diri. Actually, White Island division. And people around is enjoying the White Island. Diba? As you can see na diri. People everywhere, and people everywhere. Yun. Start na. So yes, muna akong inaimos. This is the best part dito sa Philippine Island. Actually, yun nga, sige balik-balik still sa White Island po. We na the best place na muna tumaan so far sa mga travel. And yes, If you wanna go, if you want to visit, so kung gusto niyo ma-achieve yung dreams, so be here. because yes. ito ganiwan ay beach is Beach is great. since we are a dreamers so we love beach. Not Yes. beach. So yun lang guys, thank you so much. I hope you would visit us, subscribe. Yes, I hope you would subscribe on our channel, Actitots. Tapos follow us on Facebook, subscribe on our Twitter account. So follow us on Twitter, follow us on We are now leaving the White Island and probably going back to our hotel dito sa Carmela rooms. Tapos dito gimingaw namin kay Max, balikan na mo si Max. Gani Hello guys, we just docked. So actually looking at the location, diri daghan gid kaayo ka ng
ma-stayhan, unlike before medyo mingaw pagid kaayo to. Karon daghan na kayo everywhere dool diri sa White Island. Daghan kay mga rooms, and actually medyo cheaper pa siya. Maski asa pwede ka makapangita. And these cars actually nagastay ni sila diri. Pero nga period nga naamig diri, medyo kami lang yung duha halos ni Tot before, but karon medyo crowded yun siya tungkol siguro sa season. Akong gihigtan baka kasi makagawas siya. Pila ta kayo sa wa nagkita. Sorry Max, wala ka gipauban. Don't worry, dili na ka na mo ibilin, ha? Hingani gid ni siya. Hingani gid ni si Max permanente, as in pabibikay ni siya sa tanan. Murag gid mi pila ka tuig wala nagkita ani karon eh. As in murag gid mi pila ka tuig ba? Ha? Ikaw bala ka. Kakalipaya gid niya. Nakita big balik eh. Kalma na. Hello guys, thank you so much. Thank you so much sa inyong pag-visit sa mong vlog. I hope ma-appreciate ninyo because really appreciate kahit isang view lang na siya. Malipay na may ana. Thank you so much, and this is our Holy Week special. Pabalik na mi karon sa Davao. Probably mamayang hapon kay para maka-prepare pa mi. I mean pa ato mi sa Sido kay para tomorrow maka-take rest pa mi. Then going na mi to Davao tomorrow whole day. So guys, thank you so much, and please subscribe on our YouTube channel. Follow us on Twitter, follow us on Facebook, or like us on Facebook, and follow us on Instagram. Thank you so much. Laag ni Tots pirmi. Laag ta. Goodbye.